дар ин ҳадис омадааст ки ҳангоми таваллуди кӯдак шайтон ба кӯдак зарба мерасонад, зарар мерасонаду ба кӯдак мегӯяд ману ту душман ҳастем. тасаввур шабакаи ютубии мо бандаи Аллоҳи бахшоянда тақдим мекунад. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. الله متعال در قرآن کریم می‌فرماید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ای کسانی که ایمان آوردید از الله بترسید و در حالت مسلمانی میرید. پاک است الله بزرگ که آفریننده آسمان ها و زمین است که به همه ما آسایشتگی و برکت عطا میکند. و صلوات و سلام بر محبوب الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام. اولا من به خودم بعد به شما یادرسانی میکنم چگونه که الله متعال در قرآن کریم میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید از الله بترسید و در حالت مسلمانی میرید. بمیرید فقط در راه الله. برادران و خواهران ما، ای اولین پیدایش زمان، ای اولین پیدایش انسان، همه ما در جنگ اشتراک داریم. در جنگی که بر ضد دشمن قاتل خودمانیم. الله متعال در چندین جایهای قرآن کریم به ما یادرسانی میکند که ای انسان، ای فرزند آدم، شیطان یعنی ابلیس دشمنی آشکارای توست. شما هم همچون دشمن با او مناسبت کنید. شیطان چنون نفرت دارد به خود آدم علیه السلام و کل فرزندان آدم علیه السلام. ای اول پیدایش ما که در باب این یک حدیث جالب هست. گفته می شود که اولین چیزی که کودک هنگامی به دنیا آمدنش میکند اولین چیزی است که گریه میکند. و در این حدیث آمده است که هنگامی تولد کودک شیطان به کودک ضربه میرساند، ضرر میرساند و به کودک میگوید من و تو دشمن هستیم. تصور کنید وقتی که من ای مادر تولد شدم شیطان allakay mara intizor بود که بر ضد ما جنگ اعلان کنه و ما دا یادرسان کنه که من دشمن تو هستم و با در آخر حیات تخمین کنه که کی شما را انتظاره باز همون دشمن. عبدالله فرزند امام احمد رحمه الله گفت من در وقت سکرات موت پدرم اشتراک داشتم. تصور کنید امام احمد ابن حنبل یک از بزرگترین عالمان جماعت. پس عبدالله فرزند او نقل دارد که من اشتراک داشتم در هنگام سکرات موت پدرم. میگه در جایگاه خواب بود و سختی های سکرات موت را از سر میگذراند. وقتای آخری حیاتش گاهی از هوش میرفتند و گاهی به هوش میآمدند. میگه وقتی به هوش آمدن گفتند تا حال نه تا حاضرم نه. و عبدالله نقل میکند که من نفهمیدم چی با که پدری ما حالا نگفتن. شاید ای مرگ ترسیدن، شاید مردن نمیخواند. میگه پدر وقتی که ای هوش رفتند انتظار بودم که کی به هوش میآیند. خواطر شدم. میگه پدرم دوباره به هوش آمدن و ای پدرم پرسان کردن که پدر برای چی شما گفتین حالا نه تا به حال نه مردن نمیخوایم پدر جان؟ امام احمد در جواب فرزندش گفت نه بچه می سبب نبود که من نمیخواهم مردن. این سببش درو بوده که شیطان درو برای من ایستادگی بود و ناخون میخواید و به من میگفت ای احمد احمد ای دستی ما گرفته تو نیستی. من دو جواب دادم که حالا نه تا حاضرم نه تا وقتی که من نمرم جنگ بین ما و تو تمام نمیشود. زیر ای لحظه ای که من تولد شدم شیطان من نزدیک بود و وقتی که من میمرم شیطان من نزدیکه. و الله در قرآن میفرماید که شیطان وعده داد نشان میدهد که چی خیلی من سپاس میگردم و او کوشش میکند که من ای الله دور بگردم. و یکی ای بزرگترین هیلای شیطان ایه که کاری خیر در نزد من ناچیز نشان دهد.
шайтон барои мо доми бисёр тайёр кардагие ки мо биғалтем. Якеш ҳамияй ки шуморо ай кори некӣ кардан боз медорад, некиро дар назди шумо ночиз нишон медиҳад. ва ҳам Аллоҳу акбар як боби аҷибе ҳастад дар китоби боғи парҳезгорон. дар маҷмӯи суханони паёнбар дар ин китоб бисёр намуди роҳҳои хайр кардан омадагиай. хуб воқеияти моро мисол мегирем. варзиши бокса мегирем. ҳар боксёр мехоҳад ки беҳтарин боксёр бошад. ҳар боксёр мехоҳад ки таомгари ӯ бошад ки рақиби хича ба як мушт да нокаут ғалтонад ба дасти рости худ. барои ҳамин зарбаҳои дасти чапша ӯ қадар зарбарасони сахт ҳисоб намекунад. барои ҳамин мо мусулмононам бисёри корҳои некапаст ҳисоб мекунем. ӯ қа савоби бисёр нест. чо мекунӣ? ҳамиқак хайр кардӣ. ҳамагӣ ҳамиқак и ай шайтонай. паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам дар ҳадиси саҳеҳ мефармояд ки ягон кори нека ночиз ҳисоб накунед. дар кор нестаи хе. паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам ҳатто хурдтарин кори нека бузург ҳисоб мекард. агар ту метавонӣ ягон кори нек карда, фарқе надорад чӣ коре набоша, бикун. аллоҳи бузург дар қуръон мефармояд. тасаввур кунед ки Аллоҳ мегӯяд: пас ҳар кас ба вазни зарраи некӣ карда бошад, онро мебинад. вазни зарра яъне вазни атом. атом чунон хурде ҳаст ки бо микроскоп ба зур мебинем. Аллоҳи мутаол мефармояд ки ҳар касе ки чани як атом хубӣ карда бошад, ҳамонро дар рӯзи қиёмат мебинад. барои ҳамин бародару хоҳаро бисёр раҳҳои хубӣ кардан ҳастай. ай даст натиеншон, истифода бар ҳар кадомша агар бутонӣ. паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам фармуданд: агар бародарта ба чеҳраи хандон пешвоз гирӣ, агар бародарта ба чеҳраи хандон пешвоз гирӣ, и садақаай. ин чизе ҳасте ки Аллоҳи мутаол дар рӯзи қиёмат барои ин кората мукофот медиҳад. ҳадди ақал, гарчанде ки кори бузург нест. мо фикр мекунем ки агар ма $10,000 хайр карда натонам, хайби хубуш хайр накунам. чӣ ба? ай киҷо медонӣ? шояд ҳамин хайри хурдака ки ту роли асосия бозӣ кунад дар тарозуи аъмол. шояд ай ҳамин хайри хурдака ки ту кардаги вориди ҷаннат гардӣ. ай рӯи як кори хуб. паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам гуфтанд: Аллоҳ корҳои неки мунтазамро дӯст медорад, ҳатто агар ки хурдам бошанд. Аллоҳ дӯст медорад. шояд ҳамин амали хурди ту ба Аллоҳ писанд ояд нисбат ба амалҳои калони ту, лекин як чизи доимост. Аллоҳ амалҳои зиёди хуба дӯст медорад, ҳарчанде ки хурд бошанд, чӣ коре набошанд. амал ки беҳуда вақта сарф накӣ. ба номи Аллоҳ қасам бародаро, ин шайтонай ки шуморо бовар кунонад ки ягон кори неки кори ночизай. мега ки чӣ фоида расондад метавонад ин кори хурд? агар ягон кори нек ҳастай, бикун. шайтона гӯш накӣ ки чӣ фоидат расондан метавонад, чӣ фоидат наметавонад расондан. ту фақат Аллоҳ да буспор, халос. вазифаи мо ие ки мо бояд кори некӣ кунем дар кадом вазъияте ки Аллоҳ моро нагузошт. агар хайр карда метавонӣ, хайр кун. дар ҳадиси саҳеҳ омадааст ки паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам гуфтанд: шахсияте ҳастай ки дар ҷаннат лаззат бурдастай. сабаби ба ҷаннат рафтани ӯ чӣ шуд? фақат ӯе ки як шохаро айқади роҳ дур кард. шохае ки ба мардум зарар мерасонд. шоха сабабе шуд ки мардум аз он роҳ ба душворӣ мегузаштанд ва ин мард фикр мекунад ки ман дидестам ки ҳамин шоха зарар расондастай. биё хубуш ман ин шохаро бишканам, барои мардум осон шавад гузаштан ба ин роҳ. биё ма коршона осон кунам, раҳшона озод кунам. ана барои ана ҳамин корш Аллоҳи мутаол вориди ҷаннатш гардонд. чӣ кор карда ку? агар ба ақл нигоҳ кунем, ӯ фақат як шохаро дур кард. паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам гуфтанд: Аллоҳи мутаол ма дар китоби номаи амалҳои умматома нишон дод. мега ма дидам ки ай раҳ ягон чизеро дур кардан ки ба мардум зарар мерасонад. беҳтарин амал дидам. дидести як амали ночизай. ҳадиси саҳеҳай ай Абу Ҳурайра разияллоҳу анҳу ки ӯ ба занони мусалмон рӯ оварду гуфт: эй занони мусалмон, эй занони мусалмон, ягон амали нека ночиз ҳисоб накунед. ҳатто агар ба ҳамсояи худ нали ҳайвона битиҳед, ночиз ҳисоб накунед ин амала. чунин менамояд ки и барои чӣ? не ки агар ки и аз шумо ҳамсояда туҳфа кунед, барои шумо як некӣ навишта мешавад. ана ияй ислом. мусалмон бояд кори нек кунад дар куҷое ки набошад ва дар кадом ҳолате ки набошад ё дар кадом шароите ки набошад. агар шумо имконияти хубӣ кардан надошта бошед, даст қапенша сарш натиҳед, барое ки шумо намедонед чӣ хеле хубии шумо ба шумо боз мегардад. дар бораи ин ҳамчунон фикр кун ки ту як тухмеро шинондӣ ва ту намедонӣ ки ай ин тухм чӣ мерӯяд. мо некӣ мекунем ки Аллоҳ ай мо рӯзӣ бошад, а ояндада чӣ меша Аллоҳ да меспорем. барои як кори некие ки ҳатто чани як зарраи атом бошад, Аллоҳ туда мукофот метиҳад дар рӯзи қиёмат. яке айномаи рӯзи қиёмат, ин рӯзи пушаймонияй. барои чӣ? барои чӣ рӯзи пушаймонӣ? барое ки дар ин рӯз дер меша ки тавба кунӣ.
این روزه میشود که ما به قدر هر یک کار میرسیم، به قدر هر یک چیز میرسیم، فقط در همون روز میفهمیم. اما در این دنیا ناچیزشان میدونستیم. گفتن سبحان الله، الله پاکترین است، الحمدلله، همه ستایش ها به الله، الله اکبر. در نظر اون فقط سخن میتوه یا فقط به زبان آسان میتوان. حیات خود نگاه میکنی میفهمی که ما چه گناهکارم. این جره نگاه میکنی، اون جره نگاه میکنی، همه جا حرامیه. یاد نداری که کی آخرین بار در مسجد بودی؟ همین قدر سیاهی در دل ما. بچه خیمه الله مکافات بتیه در روز قیامت. الله تا درخت میتیه در جنت برای یک سخن سبحان الله گفتگی. یک درخت. در حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند، میگن که ده کلمه هسته که بر زبان آسانه، کلمه که تلفظ کردنشون آسانه، لیکن در ترازوهای روز قیامت وزبینن قدرناکن. در روز قیامت در ترازوهای اعمال که الله میمونه به حد وزبین میگردند. این کلمه هایند سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. این یک راه نیکی کردن، تکرار کردن گیرین. ناچیز ندونن، یگان چیز ناچیز ندونن. میدونن چی گفته بودن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام؟ این خیلی میشه که خود میگی ما گناهکارم، چی خوبی کردم میتونم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام نقل میکنن که زن بنی اسرائیل که زن فاحشه بود، تصور میکنین چقدر مرتبه پست. بدترین گناه زینه‌کاری، یکی از بدترین گناه ها. او زن به همه زندگیش پیش میبرد. این علاقه براش عادت شده بود که کارش شده بود. و این زن فاحشه میروه که یک سگ را میبینه که سگ تشنه آب نوشیدن میخواهد و نگاه کنه که شیطان چه کار میکنه، نگاه کنه که چه خیلی وسواس کرده میتونه. خیلی مثال آوش دادی بچه با بالای ای به نظر اسلام ای سگه. سگ حیوانی ناپاکه. با این سگ نبوده که سگ بزه خوشرو باشه یا سگ ذاتی باشه، سگ عادی بود، سگ کوچگرد. یگان کس اهمیتش نمیداد. لیکن این زن نزدی آب اومد، خودش آب نوشید و دید که سگ هم میخواه آب نوشه. از سگ خودش آب خوردن نمیتونه ایجا. این زن خواست که کمتر نیکی کنه، دلش سوخت، کم آب گرفت و برد به سگ داد، به خاطر که سگ تشنگیش بشکنه. برد و کم آبش داد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام گفتند الله متعال این زن جنت در آورد. برای این همه قهرکار انایی اسلام، برای آن همه یگان کاری نکه نوچیز ندونه. امکانیتی نکی کردن دارین، قپنش ای دست نتین. ایم کاری نکه یک کسا آب تی فریب نخور. نشو او بکسیاره که به غرض دستی راستش دیگر ضربه هاش نوچیزه. نه به غرض ای ضربه با ضربه های دیگر است. آنای خیلی حالت رکو، آنای خیلی حالت رکو. همه این نکی رکو. انشالله در این حدیث ما تمام میکنم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام با طرز عجیب درباره روز قیامت گفتند. عجیبه فقط. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام درباره روز قیامت گفتند سخت‌ترین روز در تمام حیات ما. و بعد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام گفتند هر یک شما در نزد الله راستام ایستید و با الله روبرو گام میزنین. یگان خل ترجمان بین تو و بین الله نسته نمیشود. و تو در اینجا جدیت حس میکنی، جدیت حادثه را حس میکنی که قطعی چی شده. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام دوام دادن. و بعد شما طرف راست نگاه میکنین، همه کاراتون میبینین که چی کار کردین. و بعد طرف چپ نگاه میکنین، فقط عملهای خودتون میبینین. و بعد پیشتون نگاه میکنین، جهنم میبینین، آتش دوزخ که در پیش شما سوخته است. آنایی توصیف قیامت. یعنی فکر کنین الله اکبر چه خیخته این نجاتی. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام گفتند خودتون ای دوزخ نجاتین. حدی اقل با یک صدقه که اگر تو بچن یک نیم خرما باشد، نیم خرما، تصور کن ما با الله سخن گفته استم، در رو بروی ما دوزخ ایستادگی، عملهای ما کردگی ای طرف راستم ای طرف چپم ایستادگی. مردم ترسیدگی در دهشت افتیدگی. دهشتناکترین روز در حیات ما. پس بازگشتن نمیشود. پیامبر ما دا یاد داده که حتی خردترین عمل اینه که انجام تین. از شیطان بینن چی میگه اگر که ای حج نباشه، اگر که ای صدقه برابر $1,000,000 نباشه، اگر که ای بزرگترین عمل نباشه، پس انجامش نده. انا ای چیزا را شیطان میگه.
мега чӣ ҳамиқад кори некӣ нахоҳ ки та ҳамихали мелича бикунӣ. Неки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ихев ёд намедиҳад. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мега ки хита ай ин рӯз наҷоте, ай оташи ҷаҳаннам хита наҷоте, ай бадбахтиё хита наҷоте. ҳадди ақал немихӯр моро садақа кун. Анаияи ислом. Ҳар як амали неки карагита ту дар рӯзи қиёмат мебинӣ. Ту ҳоле ки зиндаи и имконияти тиллоии ту ай даст нате. Ягон тат ай даст натен бародаро хоҳаро. Вақтона беҳуда сарф накунем. ҳар амали нека фарқе надора, ҳамаша ҳамаи амали нека фарқе надора, хурд боша ё калон. Нигоҳ накунед ки дар назартон чанқа метова. шояд ба ҳамин амали ту Аллоҳ айти розӣ шавад. аз Аллоҳи бузург хоҳиш мекунам ки ҳам мардон ҳам занони муъминро ҳам зинда ва ҳам фавтидагиро бибахшад. الله عز وجل أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.